malumenza nshapita wajikumine muibiji. Chikondo achi mukalenge Herode kutwarije kukengesha bamu chisumbu cha Benedita ba kukosesha ye Yakobo mwana abune yone mutu bumva yimu mwanane bimva ngenzi ebi bidi bisangisha bene Yuda kukwache ikabiji ne Petro biva mu chikondo cha chibilu cha mampa kaimela bwanga bamane kukwata Petro. Heroda kumwelesha mulukano kuteka ye basalayi bisumbu binayi basalayi banayi kuchisumbu bwaba mulame bakombolangana uva muswe kumulumbululisha kumeso abantu pajika chibilu cha dipita da maweja anangila pavo Petro mulukano Benedita bavo batendelela mvide mukulu mwabu monsu bamwakwila damulajilu waditukudiva Herode muse kumulumbululisha kumeso abantu. Petro vamulale munkachi mwa basalayi babiji bava muswika nenkanu ibiji basalayi bakwabo bavala machibi chakunzu bwa lukano bompindieyo mwanjelu wa maweja anangila kumweneka butoka kukenka muchibambalo mwanjelu kunyungusha Petro mulubaji kumubisha umwambane Juka Lucas Dibadi mkaniva bamuswike kubyanza kukoseka kupona panshi ke mwanjelu kumwambane Voila chinkutu chebe undonde Petro kupatuka ulonda mwanjelo kava mumanyane byonsi bili mwanjelo wenza mbyabushuwa kadivo wela mejine mbili mukulu udundeje malu muchiloto kupita kuchisumbu cha kumpala cha basalayi bashishe chibiji kufika buku chibi cha byamu bya munzubu walukano bwakubwela muchimenga amubafika chibi kunzuluka nkayachi bobu kupatuka kubwela bumusesu mukwawo ke mwanjelu lyakamwe kujimina Petro kwisu Petro kushisha kumanya bifa bimwenzekela wambane mpindie unje mumona bidi byenzeke bine mbyabushuwa maweja nangila mutuma mwanjelo wende mumpatula mu byanze bya Herode ne mubwalu bonsu bubi buvo bene Yuda bakeba kungenzela. Petro mwane kujungula malu onso ava mumwenzekela kuyeye kwa Maria mamwende wa Yona ulijine di kwa abune Mark bantu bavule bavasangileko batendelela Petro ukokola kuchibi cha kuchibwelelo Roda mwena mudimu mukaji uye kuchibi kwa kunzulula karibu mvwe mujingulula jiji ya Petro kumva yedisanga na kupa mutu pakukangula chibi kupingana ilubilu munda mwanzu kwa kumanyisha bavumune Petro ujipambelu bobu kumwambane udi mupale anyi kadiyeye kushindika mwenda monsune nyeye menemene ke bantu kwanda munane na kumwanjelu wende ujumulama kadi Petro uva mukokola ke bantu kunzula chibi kumwana Petro bonsu keba bikola kukachila ke Petro kupuhisha bantu ne chanza kubalondela muvamfumu mubatule munzi bwa lukano wambaye kabijine Numenishe Yakobe ne bana betu bakwa byonso ebi bashishe kupatuka ye kuya mwaba mukwawo dinda mutoyi munene ushuka munkachi mwa basalayi bavo badikonkane Petro mbuye pe Herode kubambila bwaba mukeba kadi nanshabu kumusangana to ke Herode kutuma ji bwabalumbululishe basalayi balamyabu babashipe bashishe kumukaye mu Yudeya bakuye kusomba amamatuku mu Kezareya. Heroda uva mufikila bene Tiro ne bene Sidone munda bikola naku bene bimengebi kudisangisha bakuye kumvangana nenda kulomba bu Blastus mulombodi wa bene mudimu ba munzi bwa mukelenge bwa bakwile bashishe kumanyisha bu Herode muvubu bajinga kumvangana nenda bwalumatunga abu avwa pete byakudya muditunga da mukelenge Herode dituku diva bajadike bwakuyikila nenda Herode kuvala byende bya bukelenge
weye kusomba munkwasa wende wa bumfumu wenzela bantu abu juyuki dinene dibadi bantu kwele tukundulwile bambane udi wakula nangu vidya mukulu mene kimututo jakamwe mwanjili wamvile mukulu kusamishi Herod bwalu uvudikebele lumu luvamvile mukulu ne bwakupeta kubwele ibikusu kufwa kadi bantu bavo bitabe mwaku wamvile mukulu kuvulangana bubikola Barnabas ne Shaul bamane kukumbeje mudimu wabo mu Yerusalemu kupingana bu mu Antiokia pamwe ne Yona uvwajine jikwabu ne Mark.